Ya tên askirin ew ku jiyana bajaran ji jiyana gundan xweştir e. Ew ku hertim dibe sedema koç û valakirina gundan. Lê li vir li vî gundî ku 25 kîlometran dikeve başûrê bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê, tevgera jiyanê bi rih û jiyan tir e. Gundê digurke ku ji 105 malan pêk tê. Ji bo jiyana rojê û nanê rojê beşê herî mezin piştî bi xwe girê didin. Gundek hebû dîreja rojê lê nebû. Êşek mezin lê peyda bû. Birîne kur behra bibû. Gundê min o, gundê min o. Çêkirina nan ne dawiya çîrokê ye. Herdem bal û hezir li cem cîrana û kesên penaberin. Gelo ew ê ku ardê wî tune ye çawa xwe diqedînê. خودی آردی ما ام بگه گرمی خود بنا ایشو و دهیرنو و ام یعنی خود چی دکن دی خودی جامیر ناجی ربنا هفتا گنم نینا گو روزانا نوید می نبرچی یب خودی ام ناچ ام بنکوناد ام ناقدی خودی چقا زحمت بی ام جوالاتی خو ناگرنو وخذي الصبرا منام هرنا دلا وهم ام تير من ام برشي من جمع وكهذا من كان جولاتي خم بر شام شكرا ولات شيرين ترى Gunda şeri kaveru çamser min giri. Dare dua ma ser naxwi. Dit nadawi fakir biri. İn gundê min o. Amadekirina xwarina zivistaneke timam li embareke taybet têhlanîn, dûr ji rokê û şilayiyê. Ev xwarin dê beşekî mezin jê pêdeviyên vê malê tije bike. Lê hezra neçariyê her tim di bîra xelkê de ye. Nemaze ku beşekî mezin war bicîhiştine. ava panîra em şxortênin em panîra xwe ewl dihilênin û dibê nêzîka zistanî em panîra xwe û lorika xwe tevlî hevdû dikin û em libek xwe lê diwerkin vare dikin ser sifrîka mezin û dixine kûzê xwe da hino û em kûzê xwe dewsênin em dibêjin qena xira nebe û em qepalekî li dora kûzê xwe jî diwerdin em biqînin kûzê me jî nelew tê û em heriya xwe ya sor çê dikin hinek ka tevlî dikin distirhin و ام دورا کوزه خود ام کوزه خود هاوینیم هلو درنا قود دکن ام بیج بوی او دهنه سر بور وی عرضه و دبی نزیکا زستانی ام دفکن ام لورکا خود دفکن و ام دخ اف مونتا زستانه ام مونتا زستانی او نا فکر مثلا روجا کش بردار کبن ای خودی ام وی حسابی ناکن کو ام در کبن ام حسابي خود كن ام دبيجن يعني امت تدبن حتى يعني مثلا طرس تشيد بي ام بي خدي طياره بافيجي حوشامه امي خو افيجنا يا جيرانه خودîkirina ajelan jê derekî sereke ji xwarinê peyda dike ji gundiyan re. Ji bilî peydakirina xwarinê hin cûrên din ji ajelan bi tenê ji ciwanî û kêfê re ne. Dibe ew yên herî dilxweşin li vir. Vina mewşûna piya lewê dema. Xelkê gundan bi comirdî û heskirina mêvanan têne naskirin. Lê di 2015 da li Rojavayê Kurdistanê piştî 4 salan ji rewşa awarta û şer hîn ev nerît berdewam e. Xwarina bi qedir li vir firîk e.
مطوفي خو طار كده چاندبو وما بيداس كتشني وما داني برطاف كي حتى هشكبو ما خستا كيسادا حتى هشك هات مالكر وما ديراو ام دستار دهير وتبقينا كفريك خوش ترجعت تشتدي تشكو شغلي دستا خوش ام شخرج مالي تاني رتشتك بس انت راخو تاني تشتك تشكو تعباي قالك تانا كافريك إيرو 5000 5000 سوريا برينا كور بحران وقندي منو خواردنا هلاندیە زivistانê gelek curê wê hene. Keristeyên wê beryaniha hemû ji bajar dihatine kirîn. Lê ji ber giraniya wan di vê rewşa aboriya zehmet de xelkê gund dîsa vegeriyana erdê xwe. Birêjeyên piçûk û tiştê ku karin peyda bikin li kor pêdevî û tiştên li ber dest îde tê çandin. خدي بري ما بكمية قلق ما تكرين نها ام تشينن نده طاقام شخورتين آب جيلو بزحفينينا كهرباء قدبي ام تشينن هما روجي بين شاشة كاجيت كنت خنا سرها حتى بي قلق وام هاوي ايرون زا چند روجا يبن بهي مقدوسان وكفاي مقدوسان بس ابنا سيرو محمرايا تشك خويا متخنا بجبو ناكا ليبي وزيتا زيتونة يقو جوابي فقيرة جواني زيتا عادي خدي يكن هات شيت كش بو تشلا خوارن كيماية وماستو او جيولونين دخون زارو كبر طاشتي شيفات خون خدي قالك منطقات خون في قامشلو حساكيل دربيسيل ديركيل حمدرات تقريبا سوري هما مشهور بمقدوس Digel çêkirina van xwarinên kultûrî yên kevin. Hêz rûbîr li rojên bûriye. Mal tuneye ku kesekî wan yê kêm nebe. Lê herdem hêvî heye ku rojekê dîsa endamên malê li dora vê sifiriyê bicivin. Rengîn şerro, Rûdaw, gundê di Gurgayê girêdayî bajarê